mafhungo nga Rofhiwa Tshikovhele. Lokovhela ndi madekwana hu khou tevhela mafhungo fhano kha Bellerin News. Bammbiri ntswa ya tsedzuluso yo anḓadzwaho kha Journal ya Scientific Data yo bvisela khagala zwivhumba mvumbo zwa ecology kha tshaka dza zwinoni dza zwigidi zwa 19,550. Tshaka idzo dzi bva kha miṱa ya 254. Tsedzuluso yo lavhelesa khethekanyo khulwane dza zwivhumba mvumbo dzi fanaho na tshileme tsha muvhili wa tshinoni, haya ha tshinoni, lushaka lwa tshiṱaha, ḓivhazwakale ya vhutshilo na mupfuluwa wa tshinoni. Ezwi zwo dodombedzwa kha database i vhidzwaho BirdBase. Tsedzuluso yo rangwa phanḓa nga Yunivesithi ya Utah. U sa langa zwavhuḓi mapulastiki maṱuku ndi thaidzo khulwane ḽifhasini. Vhasedzulusi vha ri zwi nga vha na masiandoitwa mahulwane kha mutakalo wa vhathu na mupo. U ya nga tsedzuluso, hu na u anda ha mapulastiki maṱuku kha mavu khathihi na maḓi. Vhasedzulusi vho sengulusa bammbiri dza tsenguluso dza 228. Bammbiri yavho ya tsenguluso yo anḓadzwa kha Journal ya Environmental Research. Muthanga wa ḓo vhonala tshi khou gwa vhiḓa ḽa khaladzi yawe mavhiḓani a dopeni ngei Shanja kha Ḽangelele ndi ane o ḓivhonadza phanḓa ha khothe ya madzhisiṱiraṱa wa Thohoyanḓou Mulovha. Muhumbulelwa Thabelo Ḽidzebe wa miṅwaha ya 30 ndi ane o wanala a tshi khou gwelula vhiḓa a sumbedza uri u khou ṱoḓa u panga maluvha ṅwani wo fhiraho. Tshifhingani tsho fhelaho, khothe yo fhedzisela i tshi khou bvisa muhumbulelwa khothoni nga ṅwambo wa uri madokotela vha khou sumbedzisa uri zwi tshi ḓa kha sia ḽa muhumbulo ha ngo lugela u senga. Zwo ralo, Vho Richard Mukhaninga vha tshiimiswa tsha Vhembe Concern Group ndi vhane vho amba zwi tevhelaho. Ri khou ṱanganedza tsheo ya khothe ya Huruni Thabelo Ḽidzebe ane vhaḓozwumbulo o ḓo wanala a khou gwelelwa ḽivhiḓa ḽa khaladzi yawe hafhaḽa kha mavhiḓa a dopeni. Zwino ri tshi khou ri sa Vhembe Concern Group ra ri tshi tou tama heyi case i tshi ṱavhanya ya sengisiwa, ra ḓivha uri reason yawe yo zwi ita zwa uri a gwelelwe ḽivhiḓa ḽa khaladzi yawe ndi mini, hone ndi tshini tsho mu ṱuṱuwedzaho. Ri khou livhuwa uri kha i ṱavhanye hone i songo lenga sa vhunga riṋe ri na dzangalelo ḽo vhona uri hu vhe na closure kha ḽinoni fhungo. A khou guma ngorali mafhungo fhano kha Bellerin News. Muthetshelesi a re na mafhungo ane vha tama ri tshi a tevhelela vha ri founela kha 083 861 2263. Maṅwe mafhungo ndi vhavhuyelana o tshifhingani tshiḓaho. Ndaa. Lwa miṅwaha i fhiraho fusumbe dzina ḽithihi fhedzi ndi ḽone ḽi bvaho phanḓa khou endedza vhadzulapo vha ḽa Afrika Tshipembe. Mulaudzi Transport Service ndi khamphani yavho ine ya vha endedza u ya na u vhuya mishumoni nyendo dza kule na tsini, hu tshi katela na u welekanya mikano ya mashango a tsini na Afrika Tshipembe. Ri vha endedza vha swika hune vha khou ya vho tsireledzea. Arali vha tshi ṱoḓa u bva nga tshigwada u dzhena na vhuṱambo vhufhio na vhufhio, kha vha ri fhulufhele ngauri ri ḓo vha swikisa nga tshifhinga. Vha nga ri kwama kha nomboro dzi tevhelaho 083 227 0606. Mulaudzi Transport Service, no place is too far to reach. Zwino ri tshi khou amba vhanga vha sa ḓivhi uri masheleni a u tandulula thaidzo ine vha vha nayo vha ṱo a wana gai, vha songo tsha ṱwa vha tshi renga nga ṱhoho lini. Bellerin Brands i hanefha tsini na vhone, ri ḓo vha thusa u bva kha 500 u swika kha 4000 randa. Riṋe ri khou ṱoḓa tshiḽipi tsha muholo, khophi ya basa, 3 months bank statement na proof of residence. U bvapo tshelede i khou ṋamba ya dzheniswa nga murahu ha zwiminetse nyana. Kha vha rumele WhatsApp zwino 072 019 5843. Bellerin Brands ndi vha hadzimiswa masheleni vho ḓi ṅwaliselaho.